Omukoro gw'okugaba sente ezi kwihikirweho omu hikanisa wa office ya National Chairperson abwa Greater Mbarara District Bargahare Joseph hamwe n'abebembezi abandi okuruga omu kyaro kya Rwenjeru. Sente za Rwenjeru zikafunamo I think information teramachinjire tubasa kushanga information eyi twasubmitingire omu ministry it was in error cyaretere sente zabo zagumanize bamusinganiza aha muka ubundi kana sije nabajya miliyoni igana zona mukoreki hata muheru gwizoba kamasho ofisa bakumuteka hwibaye abo muyetegeriza umuntu waryo nakore ibintu nkebyo ebintu kwenda tugiro buringaniza esenze bajya nezo kugaba aba bashabura koresa kurunzi sente ezi okwehara okwenderera omu bahome mwene sente ezi abantu bitu already tuyintu ba encouraging kuba razitunge bazikozesege akwatiye no kuhinga na no kurisa kandi abantu bari willing munonga itwe umufutandika Rwenjeru ikaba unfortunate Rwenjeru iketungire mito miliyoni 5 zonke zitwagabere bwena atamurundo etungire miliyoni 100 zona hamwe ni miliyoni 500 hariho omutura orikushaba government orukorabira omu bebembezi okubasa kwongyera amaani omu kwisyaho abatura amakuru agarukukwata hari program za government ez'ebyentunguuka. We lack information. Ba chairman baitu ninga shabebembezi baitu tubakutereza kiri information okamanya ngo eri izoba hariho kukwata sente ninga sheri izoba ntisa kuhereza abantu 5 na mukaga reka tubintu bo twayetambura. Gasha kwa Frederick Anyine.